Zdravo mladi! Zdravo, zdravo! Witajcie u najnowszym wydaniu emisji Časi mladosti, kotru emitujemy zo studija Dunaj u Petrovaradinu. Jak i zvyčajno, u studiju budeme mać hostov, a predihtujeme i aktualnosti zo terenu. U vodzenju nješkajšej emisiji pomohne mi moja koleginja Sanja Poldruhi. Zdravo, Sanjo. Zdravo, zdravo. Sanja, poznata novinarka i voditeljka emisiji Ostaňce naš mejani na radio Novim Sadze. Sanju, jak ti še pači naš studio? Odlicznie, baš vam švečina, isto je krasni. Šitski bardzo dobre zname, že Sanja ljubiš pivac. Sanjo, ti učestvuješ na naših festivaloh, ljubiš hoditi na festivali. A teraz, jak nam še približuje ljeto, približuje še nam i jedan festival u Ruskim Keresture, Vodova Fest, kotri, verim, že še skladaš, že je daku z toho roku pod znakom pitanja odkedy Vladimir Čizmar dal zadzekovanje na mjesece predsjedatelja. Точно так. Праве ту тему и ми обрабljali u našej emisiji. U Švecek 2 mešaci, njevladova organizacija Pakt Rutenorum njema svojого predsjedatelja. I hoće paktaše Rabahaju prenes novого lidera i konkurs rozpisani od 16. februara i ще вше на нього ніхто не приявив. A preco to tak i co budze nadalje izos Pakt Rutenorumom, jak izos festivalom Vodova Fest, probovali sme doznac na terenu. После 2 месецов гледanja нового председателя u organizaciji Pakt Rutenorum ista situacija. Na konkurse nikto не javlja, a taka je rešena situacija už pomalni počina brigovac členov pakta. Približuje še konec julija, čas u kotrim še už 7 roki u Keresture otrimuje Vodova Fest, ali sudba tej manifestacije toho roku neizvesna. To každého roku še iste pitanje ponavlja. Teraz je tako zimšake, teraz v 6 utora normalno že budze. Ja i dalje optimista, bo sam taki po prirodi, ali tak verim, že budze. Nie budze jedino kečenje najde predsjedatelja. Preco konkurs otvoreni tak dluho, mladež ma svoje dumanje. Na tot konkurs še nikto ne javlja, vjerojatnie predajaky obowiązki kolo končenja s našim festivalom muzičnim, z Vodovu Festu i s podobnima stvarami, jak napríklad z organizaciju všetkoho toho i podobne. Vjerojatno jedna od причинах to, že treba prevžati bar veliku odvičateljnost, za njih to še ne usudzuje to zrobiti. A jaka to odvičateljnost? Odvičateljnost vjerojatno otrima zdaki prešli u rovni, kotri prešli pak jak vytvoril, dozveljao vjerojatno i organizovati všetky to ti festivali, co oni robia, to ti ich ruhi, to ipak velika odvičateljnost. Či naiste problem najs osobu kotra budze vodzic aktivnosti mladeži u Keresture, či zažljem vekši problem predstavlja da su inše? Nije problem u kadroh, znači, ljebo najnovog predsjedatelja. To každe priučeni, naučeni šitsko da porobi. Najveći problem to financije. Znači, njih to bi njesel žad na sebe takvu veliku obovjazku i taki veliki rizik. Keď bi še dajaka ruska institucija zavžala i obezpečela dobru čast finansijog za Vodovu, već bi keresturska mladež mala rozdumovat zljem o tim, že kotrih bi vodzačoh privesti na festival. Mi študirali da prerucime tu obovjazku na tako drugo, već sme posto zaključali, že uopšte ne musimo študirati, zato že po statutu šitskih njovladovih organizacijih, sportskih udruženjah i šitskim pripada mesnej zajednici. Takže sme i kontaktirali pojedini osobi i utorali sme, že máme dajaki problemi u kadrovskim smislu i že ne znamo jak še to nastavi. Gdje bilo dost slične študiranje i dost slične odviti, že to ipak vi mušete sami za sebe od z rahunka, že jak to bude već kad co bude za druge organizaciji. Či to možlive opitali sme še u mesnej zajednici. Думаю, že to jedna totalno nerealna možljivost, pretože to apsolutno nije bila aktivnost mesne zajednice ni po teraz i mesna zajednica po svojim smislu ani nije zadumana, že bi konkretno organizovala tako jedan program. Z drugog boku, ja pretpostavljam, že pakt može budemo odredzeni organizacijni problemi, ktorí u pečnom šore muša oni rešiti sami.
Sigurno, že bude poteraz i nie jem zo zvodovú festu i zo všetkými druhými manifestacijami, ktoré še zbuvali u Volalje. Mjesto zajednica mala određenu účast u ramikoh dohvareného možljivostoch i nie vidim potrebu, že bi mjesto zajednica preferirala, alebo že bi dala vecej jednej manifestaciji u odnosu na drugu. Jednostavno muša znati, že Pakt Rutenorum to alat omladini, a omladina to čast šitskih mjestoh, celého šveta i že jednostavno, ajde nek bude to, že na malač švet ostava. Takže evo, da i to. Takže naše rozumovanje to apsolutno, že pomeráme še znova z mesta i nie daj Bože, kad bi še tu, ne možem povedati rozpadlo, bo dosť češke slovo, ali kad bi še nie nastavilo, znaše ku komu še pripada. Тот фестивал роками потераз успішно організований і крачав по одредзеnej драги. Час укаже, хто превежня кормань у його організації і отрима його репутацію. Nazdávame še, že tota situácia úspešno rieši, že i toho roku budeme užívať u dobrej muziky na festivalu Vodova Fest. Sanjo, ti špivaš od maljučka. Perše si počala špivať na festivalu Pupče, a poznejšie i na našich druhých festivaloch. Špivaš i cudzi špivanki, već je počala pisati svoje pismi. Kada si počustvovala tu potrebu, že biš ljubela odšpivati svoju vlastnu špivanku? A to bilo, jako še kad sam še stretla perši raz za zabavnu muziku po ruski, ešte tam 2002. keď še ne sprevedam, kad sam špivala špivanku Saša na Červenoj ruži, i to je boli jakši teenagerski roki, kad ja počala pisati, i jako še bi već prišlo, že bym preoprobovala i kompoziciju, odnosno melodiju položi na toti svoje teksti, i tak nastala perša špivanka moja, Co za tebe ja, ktoru som odšpivala 24 na Červenoj ruži, ktorá tedy osvojila drugu nagradu, co me jako šik motivovalo, že bym i dalje pisala. A príčina predsošenjaška naša hostinska, to, že so najnovším číslom časopisa MAK vyšol tvoj CD so s tvojima špivankami, kotri si poteraz odšpivala na šitských našich festivaloch. Jak si prišla na ideju, že by práve MAK vydal tvoje špivanky? Po čem sotrudzujeme so Makom, jedno so koleginju Sanju Marković i emisiju Ostanjce na Šmejani, jako šik u ceku sme so zih robotu i so s vydavateljstvom, i prez rozvarku išće so stedišnjim redaktorom Borisom Vargom sme jako šik šedujući neobavjazno prišli na ideju, že preco bi sme njoj dali CD s mojima špivankami, bo še už jedno značne číslo nazberalo špivankov, ktorý som odšpivala, i že da napravimo jednu retrospektivu, skore ako bi sme porobili da su nove. I eto, tak prišli sme na tu ideju i počali robiti na tim i dočekali sme vydavanje toho CD-a. CD vyšol i kele je špivanki na disku? Na njim še nahodza 15 kompoziciji, 15 špivanki, 14 u jakim šik pop fazonu i jedan obrobka špivanki Povedz mi, ona 15-ak bonus track na darunok. Ona takus inšaka, modernejša je i ja še nas dam, že še bude sluhačom pačić. Dosť sme pripovedali, teraz predkladam, že by sme čuli peršu špivanku. Sanjo, najše pači pod ijumljem tvoj. Ďakujem. Moja hiža okupana u cmoti jaja kraljovna nješka večar so z nju panuje daleko od tebe u lancovom me nosi podaj pamjatko jaguce putujem daleko od tebe u lancom me nosi podaj pamjatko jaguce putujem povedz mi či som daremno čekala šepni mi či mi druga mesto odňala povedz mi či som daremno drugi popravljala a mesto tebe ja samotu som dostala a mesto tebe ja samotu som dostala
okupana u smuti. Ja jak kraljovna nješka večar suzlju panuje, daleko od tebe u lanco same nosi. Kodali panjatko, jagurce putuje. Povedz mi, či som daremno čekala, šepni mi, či mi duha som odňala. Povedz mi, či som daremno druhých ukapňala, a mesto tebe, ja samotu som dostala. A mesto tebe, ljem samotu som dostala. Na pririhtovanju CD-a naše nješkajše hostinske robeli veljo osobi. Zo z nami u studiju jedna z njih, to Zlatko Emejdi, kotri bol zadluženi za sami patrunok CD-a. Zdravo, Zlatko. Zdravo. Vítaju nas. Ďakujem. Zo stobu sme še u februarskih časoch mladosti upoznali jagod z osobu kotra budze robić na vipatrunku samoho časopisa MAK. Poznejše ši dostal i zadatok napravic ramiki za Sanjov CD. Povedz mi, že jaké to bolo vyvolanie za tebe? No, takus bolo vyvolanie, bo som ušel veľa elementy uklopiť na malý format, s tým, že tu bolo jedni obovjazni elementi, jedni sa njovo sugestiji, ali evo, poskladané všetko i dom, že do konca super vypadnú. Sanjo, Zlatko hvariš, že ste sotrudzovali. Jaki ti jomu dala sugestiji? Moje žadanje bilo vem, že bi še na CD-u našli fotografiji, to fotografiji, ktoré robil Aleksandar Gusman i tako napomnjem. To bilo, naj pojem tak, prioritet i dobro u stvari. Bilo tu i veľa toho, co som žadala ešte povedať. Čustovala som potrebu pojašniť i objašniť, uključiť všetkých, ktorí učestvovali u tim projektu i ne vyhabiť nikoho. I preto, hej, to bilo, može biti najljepše vyvolanje všetky to mojo zmesti, co som napísala. Ali inšak, eto, ja mala, naj povem, moje žadanje bilo, že bilo červene a všetko druge Zlatko odrobil pars dobro, takže ja bila prezadovoljna kad sam prvi raz vidjela jak to mavi patra, znam, že sam, ne znam, od radosti skakala. Zlatku, to si bolo prvi raz, že kreiruješ taký jeden disk. Povedz mi, že jaká rozlika kreirovať disk i naslovni boki? Naslovni boki magazinu veľa väčší format, veľa vecí prostoru je za rozbavico, dok disk dosť malý i to vyvoluje nový izazov, jak by sme hovorili. Nové vyvolanie. Nové vyvolanie. Pretpostavljam, že ľúbiš i písni, kotri Sanja špiva? Točno. Ľúbiš. Dobre, co teraz nové u Maku, na co še tvoja robota bude fokusovať nadalej? Nové, vychodzi nový disk Saše Palinkaša pod názvu Vavilon. To teraz sme počali robiť, vidze u junským čišlje. Jak še ti pririhtuješ teraz za toto nové číslo? Jaka bude kreacija? Odhadni nam nakus. Uvidíme ešte. Co sa týka samого diska, to môžeme odhadnúť, bo sme už počali robiť, tu bude taká ilustrácia Vavilonu. A co še dotýka písňoch, poslucháte sami. Sanja sotruzovala še so Zlatkom na to zavod, variš, že bolo dobre sotrudzovať. Međutim, ti už rokami máš jeden tim, u stvari, točnejšie povedeno jednu osobu, zo ktoru še potraz ukázalo, že bar dobre sotrudzuješ. Tak, to človek zda už všetko u njemu jednim. Miroslav Pap, naiste od samого počatku, jak ja, eto, prišla do Novog Sadu, on zovno počelo robiť i co što dotika i mojego špivanja, on ozda najzadluženši za to jak ja nješka i špivam i sposob mojego špivanja, znati možem njem jomu podzekovac. Ti štaki všetky do ti kompoziciji, ktorý, ne pojem, ja napisala, bez te jeho čarivne jakiši kreaciji, on že bi ne zvučali tak jak su, on všetky do ti aranžmani porobil. Prosto ako šik sme še počustvoval energiju, ktorú ja mám. I tak i to ti moje kompoziciji uspel poobljekati od takih, ne znam, fantastičnih notok, že prosto, eto, ne znam, že ne možem biti zadovoljnejša, že upoznam i že telji roki zo mnou eto sotrudzuje. Na CD-u máme 15 špivanki, oni porobeni u novim aranžmanu. Da skelo, hej, znači 4 špivanki sme znjali u novim aranžmanu,
to špivanki Bili Orgoni, Ti me poznaš, Bez tebe, Iljem tvoja. Ti me poznaš, Bez tebe, Iljem tvoja špivanki, ktorý vyvedzený na Červenoj rúži 2014 i 2014 roku, oni studijski nje zняті. І просто mi було наїсте жаль, že bi їх вихабела з того CD-a, pretože što na CD-u uvekšeno nahodza špivanki, ktorí už skore boli zняті u čiju radi, u čiju nejakih privatnih studijoh. I već sme pozberali tu ekipu, ktorá inšak igraje na Červenoj rúži. Zamodljala sam joj, že či bi sme to ti špivanki nje doznjali i eto, to sme porobili u novembru, dostali novi aranžmani. A Bili Orgoni bilo veljke moje žadanje, že bi mi znjala. Tu pismu sme rihtali za koncert pošvecenu Jakimovi Sivčovi, dom že 25. roku. Inšak to je jedna z mojih najboljših špivankov i prosto mi je bila čest, že bi mi ju odšpivala i Miroslav Pap napravila naiste prekrasni aranžman za nju i eto, ju sme isto tiš tak znjali ona čtvarta, hej, izbohaceli prosto to ti špivanki u novim aranžmanu i to CD. Prave sme čuli špivanku u tehno stilu. Povedz mi, že jak si prišla na ideju, že bi si prave znjala i jednu u tehno? To slovo o dubstepu, ju porobel, to remix porobel Michal Ivanco Kikso, to je DJ Kikso. To sme še upoznali z jednej nahodi, keď ja bila u Slovackej, keď som hostovala tam i keď som špivala. Prosto sme tak prez bešedu počali bešedu o muziki, že on tvori i on še počeli to ti špivanki, ktorý ja vyvedla na tim festivalu. I već tak nastalo, že hajde, čom bi sme nje sutrudzovali, že jomu potrebeljem, že bi ja znjala vokali, a on to šitsko umiksa. I tak je bilo, ja u studiju Saši Paljenkaša, keď sme robili da co inše, znjala vokali i provodzaci vokali za tu kompoziciju i o kratki čas sam dostala feedback, ktorý me oduševil. Prosto, možda sam u počatku nje razumela tako, bo sam nje sluhala tu muziku, ali jak čas prehodzeli, jak uopšte sam je sluhala vše baže i baže, ja še prosto oduševela sam še i naiste mi milo, že mam i tak jedan projekt na tim CD-u. Vyšel tvoj CD, povedz mi, co si teraz dalje u planu? U planu rozumiše promocija toho CD-a všelijak. Ja džakujem, že ste me nješko povolali do te emisiji, že bi mogla eto vi promovovati to CD. U planu, že bi še teraz jakož obišlo, hej, našo mesto za s tim CD-om i eto moje veljke žadanje, že bi možda bi napravila i koncert, ali o tom potom budete šitki obvisteni načas i uopšte budu najavljeni promociji. Za teraz je to ešte me treba возбудzenje, že CD vyšol. Ta sam ešte nije stigla ani napraviti neki plan, ali bude, šitsko bude najavljene. Žadam ti veljo šćesca u tvojih buducih planoh, a teraz najše pači podijum ljem tvoj i učujeme išće jednu tvoju špivanku. Dziękujem. Mam, co najstigani, nie ljubimce, jak je pravdu dobre všeši zna. Daljem ti iz i ohab me, zavri dveri na odhodu, nie patri me, ljem obraće, puž me najplačem na rozhodu. Ti me poznaš najljepše, umeć spoza pero kad pojdeš, a ne zamodnim me še vraciš zaš. Dam si šljepodu, ktorú tak žádaš, s rovnodušným mošmihom puščince, a keď vystaneš od samoty, vrače mi. Dam si šljepodu, ktorú tak žádaš, s rovnodušným mošmihom puščince, a keď vystaneš od samoty, vrače. Może budź budzem tu. Co ci powiem, że się ja u drugich oczach lekko najzęzasz, czomnej cigani, że budzę tak. Keď za ľubou moju dobre znáš, daljem ti ísť, neutorníš. Tvojo príčiny nežádam slúchať, že me neľubíš, že me zabudzeš, o tým cigánstve nechcem domať. Ty me poznáš na
Že by še jedna špivanka popačela druhim, popri dobrej kompoziciji, bar zvažni i dobri tekst. Z nami u studiju Cecilija Nađo z Ruskog kerestura, kotra pomocnica časopisu MAK, a Ceca i piše poeziju. Zdravo, Ceco. Zdravo. Vitaj u nas. Dziękujem. Cecilio, ti studiraš žurnalistiku na Filozofskim fakultetu, takže možeme povedať, že pisanje to i tvoja robota. Medzi ti u slobodnim čaše pišeš poeziju. Tak, ja student žurnalistike na Filozofskim fakultetu. 4. rok sam. Mi na fakultetu učimo ti novinarski žanri, pisanje listoh, članku, reportaži. A думам, že postoji troška u mnje. Ljubim pisac, ljubim poeziju i čitac i tvoric. I tak sam se prenašla u tim. O čim pišeš kad u pitanju poezija, a o čim pišeš kad pišeš domaku? Kad pišem domaku, to uglavnom to ti novinarski žanri. Znači, máme, da kedy sami nachodíme tému, o ktorej by sme písali, a da kedy máme redaktorku, Maju Zelekovu, ktorá nám nahádne, že treba porobiť intervju za stotu i toto osobu, jaké aktuálnosti sa slučujú. I to vec, znači, da kedy sami hľadáme tému, o ktorej budeme tvoriť, a da kedy jednostavno nam je už data. I to znači da se vyražim, ozbiljnejše pisanje, znači to ma svoju formu, ma svoj stil. A kad pisanje poezije u pitanju, to troška zuznuka, co vychodzi, znači treba poskladati slova na paper, slova, ktorý se budu i drugim pačiť, a zaš i sebe da olehčaš s pisanjom. Svoje teksty, svoju poeziju pridavalaš i na festival Červena ruža i po tvojih tekstoch še napisala i melodija, odnosno tvoje pisni še špivali na ruži. Budeš to i dalje i praktikovac, poslalaš i može bud zdejaku špivanku toho roku? Učastvovala sam na festivaloch i Červena ruža i Ružova zahradka. Toho roku ne budem mať svoju pisnju, ne poslala sam nijaki tekst, ali postoji rozlika u pisanju. Znači, muzika, ktorá se komponuje, i muzika, odnosno tekst, ktorý piše se u slobodnim tim jakim ruhu, poeziji nebo prozi. Kad u pitanju muzika za komponovanje, ona muši mať, dobre bi bilo, že bi mala rimu, već kad je taka pevljiša i melodičnejša, muši mať iste číslo skladoh, znači šoriki da poskladani, dok u poeziji to veľa opuštenše i slobodnejše. Evo, teraz co še dotika Maku, zo z njim vyšol CD. Co ti dumaš o tim projektu vychodzenja CD-a zo s časopisom Mak? Думам, že to bardzo dobre i bardzo značajne i za našu kulturu i za pestovanje našого jaziku i muzike. Evo to, u tim časopisu vyšol CD Sanji pol druhim. Naiste думам, že jej pisni kvalitetni i že ona, znači špivačka, ktorá už poznáta nadaleko, i eto na taki sposob uspjela, znači prejk časopisu Mak, jak dodatok, vydat svoj CD. Evo, išće ti šeljem coška opitam, teraz u tim novim čaše, ljubiš svoju poeziju durkać na kompjuteru, či zažljem svoje stihi zapisuješ do teki? Ja od tih takih starših, co bi se govorilo, še do teki. Znači, klajbas, penkalo, paper. Ljubim tak pozapisovati, da skljebo da se visterac poškrabati, da ja vidim toto svoje boke na kompjuteru, durkanje tekstov, već kto može visteraci. Jednostavno ne vidim toto svoje namahanje, da preto, eto tak sam šela pela, že teka, paper, klajbas. To tu tekuš iz osobu prinjesla do studija, takže najše pači, teraz učujeme da skeljo tvoje pisnji. Buntovnica. Prehodzim kolo ogromnog budinku. Porozbivani skla, vykriveni nadpisi i rižni poručenja uvredljivog charakteru. Nie pospišujem više ostać rovnodušna i tracim še u morju slovoh. Čitam i dumki mi še roja po glavi. Še ih vece jest. Hej, buntovnici to zrobili. I već podumujem. A co ja? Może być i ja buntovnica. Ale ljem tedi, kad sebe namalujem červeni gambi i kad mi se prikrite žadanje zablišnje u očoh. Ti, čekajući tebe, zabuvam na prehodnost času. Vypatram jak coškanje postojace i njestvarne. Rozdumujući oce, postavam svidoma svoj potrebi i ljubovi guce. Neprerivno se dovolujem i zo žaždu čekam.
cichi vyhváriam počatní slova tvojho mena. A oni tak hlasno odhukuju kolo mnje. Každe slovo ma svoje značenje i každe od njih me zabolji. A ja še i dalje ih nazdavam. Radujem še bliskosti tvojej. Zažljem, to ta vytrvalost čerpa zo mnje šicko mojo. Postavam tvoja, postavam ti. Skriti blukanja. Skriti. Njemirni od boljoh, mi še valjami u slovoh, ktorý sme sami vypovedli. A zaš taki mladi s pokusom poklekli. Mili ošmih, pocilunok. Povolanka, po patrunok. Odvodza me tam, daleko. Ja izem, bežim tak šljepo. I šnijem habi ljubovi, zanješenost. Strasti novi vypolnjuju dušu moju. A zaš skrito shinam hlavu svoju. Našu suđbu buduju drugi. Totico životni kruhi tvardo u rukoh trimaju. I veljo toho znaju. U najnovšim číslu časopisu MAK hodni ste prečítať zvelji, interesantnosti i iskustva srednjoškolcoh i studentoh. Keď vežnete to časopis do rúk, uvidíte, že hlavná téma i náslov časopisu to kadzi daljej. A keďže srednjoškolci, budúci srednjoškolci dalje majú dilemu, že kadzi daljej, do ktorej srednje školy še upisac, naša ekipa bula na terenu u Novim Sadze na sajme turizmu i gastronomiji, odkalj prinošime prave preporučenje. Туризм у нашей жемі ма вше лепшу перспективу. З рока на рок з нього ще до державної каси зліва вше веці пенєжу. I Vojvodina, дзякуючи різнородності культурох і народох, котрі жию на тим подручу, ма вше веcej места, ktorі прицягуюці за туристох. Prava nahoda za promociju takih mestoh to turistični sajmi, a jeden taki otrimani u Novim Sadze od 10. po 14. april. Na štandu Bohatstvo rozličnostcoh predstavilo še turistične združenje Ruski Kerestur. U prezentaciji im pomogli i školjarki srednje škole iz Ruskog Kerestura zoz naprijamu turistični tehničar. Ja upisala to naprijam, pretože toto je osoba, ktorá ľubí putovac, a u tej školi je mogućnosti putuješ po inozemstve i tak. Ja tu školu upisala zato, bo ta škola uopšte nije češka, a i chodzíme na veľi sajmi i putujeme po inozemstvu. Popri tim, že dzivčata mali zadatok naščiviteljom jih štandu davac informaciji o narodnim oblečivu do kotroho buli oblečeni, oni tolkovali i drugi autentičnosti vjazani za svoj valal. Objašnjime im, že co možu keresture vidjeti, po čem kerestur poznati i tak. Upucime ih do všetkoho. Co ti objašnjavala o keresture? Objašnjavala som, že sadzi papriga u keresture i jaki za pasku običaji, co še je i tak. Cilj nam z jednog boku može biti predstaviti naš turistični naprijam u školi, a i samu gimnaziju kerestursku, jedinu na calim Švece na ruskim jaziku. Takže može uče počne z jednu fajtu aktivnost u tim naprijame, že bismo mladih upoznali z kerestursku gimnaziju, co ona dava, jaki možljivosti, a u ramikoh toho predstavljanja bi še predstavljali sam kerestur. Andreja i Tamara u keresturske školi na naprijamu za turističnog tehničara z rižnih predmetoh uča o drugih kulturoh, narodoh, a maju i interesantnu praksu u našoj žemi i inozemstve. Putovali sme, boli sme u Bratislavi, u Beču, u Prahu, išlo še do Španije i tak máme praksi u školi, da kad jak teraz evo na sajmu, tu prezentujeme i boli sme i u Beogradze na sajmu, isto tak i u turističkih agencijah máme praksu. Jak vi patrate ta praksa po turističnih agencijah? A fino, dosta zanimljive, možeš naučiti zveljo toho i upoznat rižnih orodi i tako. Povolujem všetkých, ktorí zainteresovaní za tú školu, da veľo putujú i da upoznaju veľi drugih žemi, naj upišu túto školu. Bolo to všetko u neškajších časoch mladosti. Zo s vami budeme i o mešac, a zo studija Dunajše od vas odpitujeme zo išće jednu špivanku Sanji Poldruhi. Pošlidujúce stretnúce, zdravo!
snoje